اوین علی جنک کرد جروج آوای کرسانش باجار حسکیه جبر کو دی و باوی و بین ناسنا بون سوری یعنی اجنبی بون اون اجنبیان زانن کسی تایبتی تشتکی وال سوری تنه دما کو تمنه و 2 سال بو جو سوری دی بار کرن چونه آلمانیا اوین لآلمانیا مزنده به و زانینگه هانوور بش زانستین جواکی دخوینه جبر سرکفتنین خو دوارین جدا دا دوار خواندنی و چالاکین دنده لایقی خلاطا زانستی جبو کارین اکادمیک و جواکی دبه خلاط دستینه بر پرسین بلندین آلمانیا جی و خلاط دکن افجی دیمنین اوین علینه که دما خلاطی وردگره اوین علی خلاطگرا خلاطا زانستین اکادمیک و جواکیش آلمانیش باجار هانوور لگلمنه اوین تبخیر هاتی؟ روش باش روش باش ده سالی بود توی آلمانیا کردیاتا دبیجن گلکی باشه؟ از بهیویم گو گلکی باش هون المال بکردی دا اخفن اوینیان با آلمانی؟ والله المالي ام بكردي دا اخذن برافو للمدرسة والخندنة دا ام بألماني دا باشه اوین تا چکر کو تهاتی خلاط کرن؟ نافي من هاتي خلات كرن جبر بيلين من ناف زانينجها هانوفر جالكي باش بون و جبر كاري مني سوسيال لباجاري هانوفري اري و کی چرا خستنیت خلاط کری؟ او چه سازی بود؟ چه سازیه حکومت آلمانیا بود؟ Gerd Division Wissenschaftspreis Niedersachsen 2023. از براستی بکردی دبینم از زنم یعنی گلکی باشه از دمیزینم سازیه که گلکی ناسکریه لآلمانیا گلکی اعتباره و هیا تا خواندن خلاص کرتی چی بکی هبین؟ قوم خلاص كر استخازم انما قلت از دبستانا اليكاريا فيربونه هي جمن واستخازم دوي تشتي كاري خدوان بكم اريج بر انا قالك وقتنا يا جبر هين فحصيخو اي داوي دكتبينم تكار دكيجي دبر خواندني را اري لازم قالك او خواندكارين زانينگه اونيفرسيتي لالمانيا دبر خواندنا خارجي کار دکن لوی داره از گله کان دبینم خواندکارین زانیگه هنه لکافتریا لجهدن کار دکن از دبیجم تجاران شرم نکن لآلمانی اولات مزن خواندکار زانیگه دخوازی چقدر زنگین به دولمند بجید چه لجه کی کار دکه یعنی بکیمانی یعنی تایل سایت آلمانجی را دبیجن نه یعنی چند ساعتان روزه کار دکه جبو کو پری خوب خود در خیلی خو محتاجی باو دایی که خونکه تجي أوهاي؟ أري بباشا أفين كسين دن لويدري وها كتشو كورين ما ينسر كفتي لهنا لجمت لهانوفري يعني كسين دن هنا كنت خندنا خدا سر كفتي بن لهانوفري لجامعية يعني لأونيفرسيتيت كسين زيرا كان أري هنا كسي وقت زيرا كان أري هنا باشا از وقالك ناس ناكم بس وقتهم دا سبيكر بخوندنا خو كورونا هبو وقالك يعني ناس من ندي تبو جبرقش اونلاين بو اري اجانه ابو صالك يقولوا خش بابويا اجا هدي ام دعلم سر هبدو اري لمالت چند ساعتان دخونی روزه یعنی چند ساعتان زمان خودتی خواندنه وقالك والله از حسب يتقاسي فحصي مهنة أنا فحصاخو أداوي باتشلا أبا جير ديفيجن از دكتبينم براسي سبحايا باري برم واستخازم خلاص كمش بر وقتي وي خلاص دي بلازم از دسبيكي بفحصة كي بكم جبولو سبحايا باري رونشتيمة وموك مقوتب ولاوكا كي مبتوك هيا بشكي وقتي مدبه جبولو تخاص وقت هذا أري از شخور يعني والله تجيهاتي هم دايكي هم زاروك خو خودي ديكي هم دخوندنا خدا
سرکفتی هم چالاکوانی و یعنی هم اجنبی بوی هم لولات خوال سوری اجنبی بوی یعنی تشتکی وطن نبو نات بویا که کچن سرکفتی لآلمانیا هر کس نزانه اجنبی بون چیه یعنی تا نکار بو ویتشتیل سوریه بکیش برکه هون اجنبی بون هون بی نفوس بون یعنی بی پاسپورت بی هویه بون بی تشتک بون ریش بو وی تشتیجی باوی مو جامع گوتن ام بین ویده که شبو همه خوندنا زارو که خوا ام دوام بکن و ام آلیکاریا وام بکن جوی نحیه اری قد از چویا بولو جفاسیا واد سپاس اجی سپاس یوان دکم که کچک وقت تمزن کرن اوین هیچ هون دچنو تن ولات یعنی ودگرن چونو هاتنا ویا روجاوا قامش لو حسكي وان دران هيا والله اف تشتكي از قلك يجبو عادزم جبر از هين تجاري نتشو مسوريش كافا از هاتم ألمانيا اها جبر مجالي ما تنبون أمهرن هم باسبورتي ما تنبون منكاربون بتشانا و جناحية براجي براسي فيديكي نا يعني راسن تنكار خو يعني حقيقة را وام مالباتا ما برنجي اري جبولو مصرف از زيادة مهين سوري نديتيه براستي مبراسي غريبة سوري هر نخوش اوي نابت سوري تگرك بچي باجار خو ببيني جهه كتلي چي براسي بويا اري اف تشتكي لازم يعني اف دخوازيان من جبو وقتي اي بي از هرم بله ويدكي ودولتي خواب ببينم وحر تشتي ناس بكم الويدكي اف وقت بيجن سر تدو لستي لازم از هرمي تمام اري اوين هر سركفتي بي كيف خوش بمو و بچه جارك بچه حسكي بچه كولانين كتلي جدايك بويا خاني كتلي جدايك بويا ببينه زور زور سپاس اوين علي خلط صعب گره خلاط زانستین اکادمیک و جواکیج آلمانیش باجار هانوفر سپاس بو وجی و تماشا کرو خاطری